Эфирда Чевашенькаларыма малалады затпар. Кәске вағытыра курымлы улжынузым. Епреш районинже Заря хужалхра онченги колхозын юғынны ферме вырынинже ертні жол икшірі буш вырнашмалық виде жекленічі. Нумай бұл масвара пору ферме худа ядеш. Шене агрофирман ежекелебе Оксана Баскакова корреспондент қызықланчы. Заря хужалық шулдалы каялагына ергеленне. Хері хулды әйне шеш пулны. Паянги гунавара тва чыралы буш. Тет агрофирма ергюши Рафис Айсын. Малданхи колхоз фирме сама юхыныран ертні жолгунда икшір буш вылы хусрамалық виде худаяна. Коруни болей телятник кирлешек, шоу телятник и родильное отделение туза худаядымыр шал. Проект «Хагет» 20 миллион шуро деньги. Шене фирма наушма республикан ялхужалых министрын шуме Татьяна Рябинина худшинже. Шакнашкал объектсен строительстве район адаланныне шерепледеть. Хужалых и нечкадардовызем республика рибедан лаштарзан, херехпиле гутмалбиле процент нумайрах. Тере ялшиннызене саламланы май министр шуме. Ханазем херлехоева касных ищен шене объект папалашрыш. Шак бұрында тағырын шылда колхозаря болны. 2016 жылда Айсен Рафис келмен денис келзе, шәне хужалық агрофирма заря ұшса. Шылдалық пұшланырыма пилікшір твадыдыны сәтсузайлыны, бәрінерен пилік пинетларақ бұлат бұл берен. Хужалық қырағында фермара ұғын вады жен ішлет. И ұтларағын ден техника ба. Әлікебек алы бамарын ден. Мұқшыне вақыт радиолеза бұрат. Шинзам комалла. Шәне пору видинже шивахри ялзынже пурнаганзем вали твады әш вырын ергелене. Bir jakpacık yalda kumbek puzuk ferma donursun. Şeber yepper. Eş vırın ezen bur. Okşiye tülezen. İşlep birince. Kunalak. Lahbek. Oşo. Şuda. Хужалық вылық черлехерчет низыр пүшне тәштыры дузайлет. Хел вали абат шиделік лехадерлене. Хужалық ердюшен әмечесен пызык. Шидешел сенаш хумалы иге вырын, тада икшір бұйшене вали виде дума балырдать. Чываш вали Оксана Баскакова, Владимир Синдеев.